12 TV sets. Imbinyen ng Spilapco, king pampublikong eskwela king Ciudad San Fernando, lalam ning ADAP School Program. Ayun yung report. Gamit pakinabangnan king modernong edukasyon, ing dinake ning San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO king pampublikong eskwela king siyudad ning San Fernando. Bayong 12 television set ing binyening kumpanya king San Vicente Pilot School for Philippine Craftsmen king Barangay Bulaon, ing binyening kumpanya bilang parti ning karelang ADAP School Program alayong suportan la rin kaya nakang Fernandino. Kaya kasapta mo pong 12 smart TVs sa 55 inches la po. Makasaw plasan na rin kering pamanigaral da rin nga nakuling balutan naman yan Paragula sa kung ating tamong visual aids kareng kaya katamong estudyante. Agpang king SFELAPCO, party 18 ng karelang Corporate Social Responsibility o CSR program. Ang makatutok, emo king pamamaya kuryente. Nune, pati mo rin king pamagpatibe, kareng komunidad, kapamilataning edukasyon at aliwa pang serbisyong pang komunidad. King education da rin anak, metong niya kareng co-responsibilities naning SFELAPCO. Uling panwalan tamo, gustong deng anak may biyasa la, may empower la. Gustong deng anak may biyasa la, hanggang metong mong miyembro na paning pamilya, magumpisa lang miyangat keng karelang kabiyayan. Itay susi, anya ing pamanigaral da rin anak o ing kabyasnan da rin anak, metong niya kareng susulong na ning kaya katamong kumpanya. Pasalamat naman ning pamuntok ning eskwela, king inisyatiba ning kumpanya. Maragol la kanong saup, reng TV set, bang apasik nangan pang lakwas, ing pamanuro, at aso panlareng marakalamagaral, king karelang leksyon. Dakal salamat kay katamong SFELAPCO na andang sumaup karing kay katamong eskwela. Maragulya po sa ing ADAP school program wherein di kaming public schools kasi limited din kay kaming resources, makalapit kami. At metong karing ing SFELAPCO na it's a blessing na biyaya kay kami kasi po pagkalubno po rening TV sa Reni na makasaw keng pamagaral da rin kay katamong anak. Ing makanini kanong proyekto, simboluyan ning pamakipag-ugnayan ning pribadong sektor at ning komunidad para king mas masalang bukas daring anak. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutu king Balen, Susuyo.